Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana urose Imana ikumera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye ahari kumvikana n'ubundi mirwano ikomeye cyane ku butaka bwa Leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi tugiye kugarukaho, ni byinshi tugiye kongera kubura amadosiye tukareba se mu by'ukuri intambara ikomeje kubera ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni iki kiri bukorwe kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Aka kanya umutwe wa M23 ukomeje gukubitwa bikomeye ndetse amakuru atushikaho agaragaza ko amwe mu basirikare bakomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23 bakomeje guhura n'uruva gusenya mu bice bitandukanye byo muri Mushaki, niho imirwano aka kanya igeze. Nk'uko rero turi ku igenekerezo ry'itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026 hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya mu bice bitandukanye byegereye Mushaki. Ni nyuma y'uko ingabo za FARDC zongeye kwigarurira ibice by'ingenzi muri Mushaki. Iyi mirwano rero benshi bavuga ko ishobora guteza ikibazo gikomeye nyuma y'uko witwa General Gaceri yaje guhitanwa n'ibitero bikomeye by'ingabo za leta zifatanyije n'abafatanyabikorwa babo harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za Tanzania, abacancuro b'abanyarumaniya ndetse n'abandi batandukanye bongeye kwerekana ikosora rikomeye uyu mutwe wa M23 ndetse uyu mutwe wa M23 usohora itangazo ryemeza ko mu isoni nyinshi n'ikimwaro bigomba gusubira inyuma byanga bikunze. Ese koko biraza kurangira bite, dore ko benshi bategereje kumenya kiri buze kugenda kigaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Benshi bakomeje kubyibaza. Ubu ku murongo wa telefone namaze kwakira mugenzi wacu, umwe mu bakurikiranira hafi by'urugamba ndetse akagaragaza ishusho y'ibikomeje kubera ku butaka bwa Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bakomeje kwibaza batese mu by'ukuri haraza gukorwa iki? Ese imyanzuro iri buze kuva muri iyi mirwano ni iyihe mu by'ukuri ku bikomeje kugenda bivugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? N'ubundi ni byinshi turagenda tugarukaho cyane. Ndagira ngo nakire mugenzi wanjye ku murongo wa telefone kubikomeje n'ubundi kugenda bivugwa cyane cyane mu bice bitandukanye bya teritware ya Mushaki ahongeye kumvikana urusaku rw'imbunda nini ndetse n'intoya. Nongere mwakire bwana munyamakuru. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru. nk'uko ubivuze, ngira ngo bwana munyamakuru muri Mushaki yongeye kugaragara imirwano yazindutse saa 11 za mu gitondo. Imirwano rero bwana munyamakuru ni imirwano itandukanye n'indi yagiye habera, kuko muri aka kanya tuvugana ingabo za M23 zikomeje gukubitwa inshuro n'ingabo za FARDC n'ibitero byagabwe n'ingabo za M23, ariko ngubu imirwano iri kwabera drone ni nyinshi ku ruhande rwa FARDC ndetse ni mu gace kari kuberamo iyo mirwano, kuko ubu tuvugana imirambo ni myinshi ku muhanda ndetse no mu bibaya ahantu hose hagiye habera imirwano karundwa, kuko muri aka kanya Mushaki ubu tuvugana ingabo za FARDC nizo ziganje. urabona ko umutwe wa M23 wakomeje gusubizwa inyuma. ngira ngo rero iyi mirwano yakomeje kugenda igaragaramo ingabo nyinshi zatwirwaneho ndetse n'abawazarendo bo ku ruhande rwa FARDC rwambikanye rero, kuko muri aka kanya n'ubundi ingabo za leta zikomeje akazi katoroshye zifatanyije na wazarendo no bari gukora akazi katoroshye muri Mushaki, kandi koko biri gutanga umusaruro, kuko ingabo za M23 zikomeje gukubitwa inshuro, kuko mu duce tugiye dutandukanye imirwano yazindutse, yaba muri Mushaki nyine hano ari kubera imirwano simusiga ndetse na Irundo ndetse no mu tundi duce tugiye dutandukanye na Kamanyora. bwana munyamakuru naho hongeye kuba imirwano ndetse imirwano yakomeje kubera hano muri Mushaki yatumye hari abaturage benshi bakomeje kuhabura ubuzima, dore ko inzu zabo bwana munyamakuru zikomeje gusenywa. urumva ko ibikorwa remezo bikomeje kugenda byangirika, nubwo tuvugana ibisasu byari kugwa mu mirima y'abaturage, ndetse ukabona ko hatagize igikorwa bwana munyamakuru n'ubundi izi ngabo za M23 ziratsindwa urugamba nta kabuza, kuko imirwano iri kuhabera yamaze kuba bwana munyamakuru ituma zino ngabo zikora ibikorwa bitari byiza, kuko zamaze gutsindwa muri kano gace. ni agace rero bifuzaga kongera ku duce bagenzura. ngira ngo mu ijoro ryashize n'ubundi imirwano yakomeje kugenda ihabera, ariko
ariko muri aka kanya bwana munyamakuru ingabo za M23 zongeye kwigaranzurwa yaba muri Mushaki hano hari kubera imirwano ndetse na Irundo yongeye kugaragaramo imirwano. Urumva ko rero bwana munyamakuru iyi mirwano izindutse n'ubundi iri gushyira heza ingabo za FARDC, kuko uretse izi ngabo n'ingabo za Tanzania zifatanyije n'iz'u Burundi tugiye dutandukanye turi kuberamo imirwano, ubwo tutavanyemo na Uvira, kuko Uvira nayo abarundi bari kurwana umukutirizo cyane cyane mu duce dutuwe n'abaturage hafi ya secteur Kivu, kuko nawe ibitero byongeye kugaragara bwana munyamakuru. Hari update tugezeho nonaha ivuga ko General Sultan Makenga n'abasore be hafi ya bose ingabo za leta zabamanitse. Ni ifoto mbonye igaragaza FARDC. Ubwo Patrick Muyaya yavuze ko umusirikare wose niba M23 itemeye kuva mu bice yagiye iryamo, buri musirikare wese agiye kumanikwa. Ibi ngibi urabona gute noneho ko FARDC amakuru atugeraho ni ifoto yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga abasirikare ba M23 bafatiwe ku rugamba babamanitse? Ibi ngibi noneho turabyita ngo iki? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo n'abasirikare ba M23 harimo n'abatwe cyane cyane bagiye bakora ibikorwa byo kwegera mu baturage bagasahura. Ibi ngibi rero bwana munyamakuru, aba baturage bagiye batanga amakuru cyane cyane ku basirikare bakomeje kugenda basahura ku ruhande rwa M23. Urumva rero bwana munyamakuru n'ubundi bakomeje gukora ibikorwa bitari byiza, ngira ngo baje no kuba baraswaho cyane cyane hafi ya secteur Kivu hafi y'umujyi wa Uvira. Ingabo za leta rero zaje kubafata mpiri zibakorera mbushi, ndetse rero n'ubundi ibikorwa bitari byiza bakomeje gukora n'ubundi n'ibyo bikomeje kugenda bagaruka. Izi ngabo rero zafashwe ntabwo zishyikirije leta ku bwiza, zaje zirwana, nibyo byabaviriyemo rero kuba bafatwa mpiri. Ngira ngo bari batumwe na Sultan Makenga kuba barimbura abaturage cyane cyane mu mujyi wa Uvira, kuko bamaze kubakuraho amaboko. Barabizi ko ingabo za M23 nta gace n'akana kamwe zemerewe kuba zagenzura mu mujyi wa Uvira bwana munyamakuru. Yego, ariko ntabwo turumva ikintu cyitwa gutsinda ku ruhande rwa M23 aribyo byaviremo imbohe zabo zafashwe kumanikwa. Ibi biratanga uwuhe musaruro? Yego bwana munyamakuru, ngira ngo izi ngabo za M23 zo zagerageje gukora uko zishoboye, ndetse n'ubungubu zikaba ariyo mpamvu zirimo zirwana, zifite icyizere ko hari igihe byazakunda. Akaba ariyo mpamvu rero n'ubundi ibitero bakomeje kugenda bagaba mu duce tugiye dutandukanye, cyane cyane muri Mushaki, mu nkengero za Uvira ndetse n'ahandi. Ibyo bitero n'ubundi bwana munyamakuru bigamije kuba ngo byabageza ku ntsinzi, ariko ngubu tuvugana bakomeje gufatwa mpiri n'ingabo za Tanzania, iz'u Burundi. Urumva ko rero n'ubundi gutsindwa bwana munyamakuru si uko batakoze uko bashoboye, ahubwo imbaraga zo ku ruhande rwa FARDC zikomeje kubaganza, ahubwo bo bakirara mu bikorwa by'ubusahuzi. Ahangaha niho byo birimo gutuma rero bafatwa mbushi, babagwa mu cyuho, bakomeje gusahura abaturage. Abantu benshi niho bahera banavuga bati muri Mushaki nyuma yo kwica General Gaceri, turagira ngo uducire mu mayange wenda no kutugire n'igihe cyo kukwekurira. Turagira ngo tubwire ubundi muri Mushaki niyo tukiriyo aka kanya nyuma yo kwica General Gaceri. M23 ntiyaba yahuye n'uruva gusenyera drone zikomeye zongeye kwibasira bamwe mu basirikare babo bakomeye. Yego, ngira ngo n'ubu zirahari, ndimo ndazireba mu kirere bwana munyamakuru. n'ubundi ingabo za M23 ziri kwirukanka amasigamana, kuko imitwaro bya kirimbuzi ndetse ibifaro, imbundane ndetse n'intoya bari kubarasaho. Urumva ko rero ingabo za leta zazengurutse Mushaki yose. Mushaki n'ubundi yari yagabwemo ibitero n'izi ngabo za M23, ariko ngubu izi ngabo za M23 bamwe bari gucika amagoranda amaboko muri aka kanya, uretse abajenerali bakomeje kugenda bahagwa. Ngira ngo n'ingabo za M23 zamaze kugotwa, kuko ingabo ni nyinshi. Abacacu naho ndimo ndabareba bari kwinjira ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ingabo za Tanzania
drone zo ni nyinshi mu kirere, kuko ubu ngubu ingabo za M23 ziri guhunga zerekeza mu nkengero za Mushaki. Urumva ko rero n'ubundi bari kubarasiraho bwana munyamakuru, kuko n'aka kanya indege ziracyakomeza gukora akazi, ngira ngo abaturage bamaze gukurwa mu duce. Ishusho ihari ni uko abaturage bakomeje guhunga runo rugamba, ndetse bari kwegera mu duce tutari kuberamo imirwano ingabo za Tanzania, akaba arizo zibacungira umutekano. Numva ko n'ubundi ingabo za leta zikomeje akazi katoroshye. Ku ishusho ihari muri aka kanya ni uko M23 iri kubagwa nta kinyabwa na munyamakuru, kuko uri kureba n'agace bari guhungiramo ugasanga nako kazengurutswe kafashwe n'ingabo za FARDC ndetse n'abazarendo. Urumva ko n'ubundi bari hagati y'ururimi bwana munyamakuru n'amenyo. Urumva ko rero bafite ibibazo bitoroshye. Benshi rero bakomeje guta intwaro, ibifaru biri gutwikwa. Urumva ko rero n'ubundi M23 irugarijwe, iri gukubitwa inshuro, ndetse ibisasu bikomeje kugenda bigwa ku ngabo za M23. bari gupfa ni benshi bwana munyamakuru. Ngira ngo ingabo za M23 muri Mushaki zitakaje abasirikare nabo batatekerezaga ko bahaburira ubuzima. Hejuru y'ibikorwa rero bakomeje kugenda bakora by'ishotorana, kuko ngubu imodoka ziri gucaho ni nyinshi zitwaye ibikoresho ingabo za FARDC zirimo kwambura umutwe wa M23. Urumva ko rero n'ubundi ni bya bikorwa byo gutsindwa bwana munyamakuru. Yego, aka kanya Mushaki abaturage bari gutangaza iki ku rupfu rwa Gaceri wari w'ingenzi cyane kugira ngo tukure kure? Yego bwana munyamakuru, nabo barimo barabira kuko biri kubera mu maso yabo. Ngira ngo benshi rero bakomeje no kuva muri tuno duce, bakomeje guhunga runo rugamba. Ngira ngo bwana munyamakuru, abaturage bo bakomeje kwishimira ingabo za FARDC ziri kuza mu duce. Byibura benshi twagiye tuganira bari kuvuga bati n'ubundi tugiye kurenganurwa, kuko izi ngabo za M23 zifatanyije na Twirwaneho bakomeje kugenda badusahura, kandi koko ibikorwa bari gukora ntago bibereye n'ubundi nk'abantu bashaka amahoro, kuko bakomeje ubusahuzi no gukora ibikorwa bitari byiza. Rero abaturage bo impumeko yabo bayifuza ko uyu mutwe wa M23 watsindwa n'uru rugamba ukava mu duce twose ugenzura, kuko ingabo za leta mu duce ziri kugenzura abaturage bakomeje kugenda babaho neza. Urumva ko rero n'ubundi bo batabacira karo rutega bwana munyamakuru. N'ubundi ibyo nibyo ndagira ngo wenda ngushimire kugira ngo uze gukurikirana n'izindi update zitandukanye zikomeje kubera ku rugamba. Ndagushimiye kandi twongera kukwakura, ndabizi neza ko uraza kuba uri kumwe natwe. Ndagushimiye, reka tukomeze tubagezeho n'andi makuru agiye atandukanye. Yego, urakoze cyane bwana munyamakuru. Nk'uko bisanzwe rero ni mugenzi wacu n'ubundi ukomeje kugenda atugezaho update zitandukanye ku mirongo y'urugamba. Ubu aka kanya tugiye kugaruka ku makuru akomeye akomeje kugenda atangazwa mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'ibikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ku mirwano ikomeje kugaragara. Abenshi bavuga bati ingabo z'umutwe wa M23 zirugarijwe, ni ibitero bikomeye bikomeje kugaragara muri Mushaki. Abandi bati umwe mu basirikare bakomeye cyane ku ruhande rw'umutwe wa M23 yongeye kuhasiga ubuzima muri Mushaki. Ubwo ni bamwe mu bayobozi bakomeye. Umutwe wa M23 ukomeje guhura n'uruva gusenya. Amakuru yo ni menshi tugiye kugarukaho, cyane cyane ku bikomeje kugenda bivuga ku bitero bikomeye bikomeje guhitana bamwe mu basirikare. Ibi rero bikaba icyo twakwita nk'ikizibiti gikomeye. Umutwe wa M23 ukomeje guhura n'intambara karabutaka. Isi n'amahanga bakomeje guhaguruka bamagana ibi bitero, bagasaba impande zombi guhagarika imirwano. Gusa ku ruhande rw'umutwe wa M23 ntibakozwe ibyo guhagarika imirwano. Ni nyuma y'uko benshi bavuga bati ibintu bigiye guhindura isura mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku mirwano n'ubundi ikomeje kugenda igaragara, M23 ikomeje kugwa muri gakoco, ikomeje gukocorwa mu buryo bukomeye, aho General Sultan Makenga akomeje kugenda arira ayo kwarika. Nk'uko tugenda tubitangarizwa na bimwe mu bitangazamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga, ni imirwano n'ubundi ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Abaturage ndetse n'abakurikirana hafi iby'imirwano bemeza ko iyi mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugaragaza isura ikomeye ndetse no gukomeza kubangamira abaturage. Kugeza ubu rero bimwe mu bitangazamakuru yabyandika ndetse n'ibivuga byemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakwiye gufatwa ingamba zatuma amahoro n'umutekano bigaruka kuri ubu butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese bizakorwa cyangwa ntibikorwa? Benshi bati imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo amahoro n'umutekano bigerweho birasaba imbaraga z'umurengera. Abenshi bati urugamba nibwo rugiye gutangira, cyane cyane mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 wongeye kwigarurira bimwe mu bice bitandukanye byo ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bamwe bati urugamba nibwo rugiye kuba urugamba, isi n'amahanga bakomeje guhaguruka ndetse no kurwanya bimwe mu bice bitandukanye byagiye bigaragaramo imirwano ikomeye mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Benshi rero basaba ko amahoro n'umutekano byagaruka kuri ubu butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma n'ubundi imirwano yakomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Isi n'amahanga bakomeje guhaguruka ndetse bamagana ibitero bikomeye bikomeje kugabwa mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Isi amahanga bakomeje kureba ino ntambara bakabona nta hantu ntamwe izigera igaragaza amahoro n'umutekano mu gihe impande zombi zigikomeje kwitana ba mwana. Ibi bibaye nyuma y'uko isi n'amahanga babona ko ino mirwano ibera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, babona ko ibitero n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikica benshi. Muri aka kanya benshi bemeza ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ibangamiye abaturage, kugeza ubwo rero ibihugu mpuzamahanga byose byahagurukiye kwamagana iyi mirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse bugasaba ibihugu mpuzamahanga gukemura ibibazo by'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Umwe mu baturage twaganiye ku murongo wa telefone yatubwiye ko ibitero bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo bibangamiye cyane cyane abaturage. Urujya n'uruza rw'aha ku butaka bwa Leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse umuriro ukaba ukomeje kwaka. Benshi bati rero igihe kirageze ngo amahoro n'umutekano bigaruke, kuko muri aka kanya icyitwa imirwano gisa naho cyafashe indi ntera, ndetse ubuzima bw'abanyekongo bukomeje kujya mu kaga. Muri iki gitondo hongeye kugaragara inkuru mbi cyane kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026, inkuru yaturutse Mushaki ivuga ko bamwe mu bayobozi batandukanye ku ruhande rw'ingabo za leta bongeye guhura n'akaga, ndetse ibitero bikomeye byongeye guhitana bamwe mu basirikare bakomeye. Ibi rero biteza umwuka mubi, ndetse abasirikare benshi ku ruhande rw'umutwe wa M23 basa n'abahuye n'uruva gusenya. Ibitero bya drone muri Minembwe naho byongeye kugaragaza isura itandukanye n'abantu benshi batekereza. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata indi ntera, bamwe mu baturage nabo bavuga ko batazakomeza kwihanganira ibi M23 ikora, ahubwo bazafasha leta mu kurwanya uyu mutwe, nyuma y'uko wanze kwemera imishyikirano hagati yawo na leta. Abari ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23 bo bavuga ko bababajwe bikomeye n'ibitero n'ubundi bikomeza kugabwa mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Mwenga, ndetse utibagiwe no muri Mushaki. Ibi bice bikomeje kumvikanamo imirwano ikomeye, ndetse imirwano ikomeje guhitana ubuzima bw'abasirikare ba hato na hato ku ruhande rw'uyu mutwe wa M23. Bimwe mu bikorwa bikomeje kugaragara bemeza ko intambara ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo iteje urunturuntu, aho ingabo za RDC zagabye igitero Mushaki, abasivile benshi bahasiga ubuzima, ndetse n'ingabo za M23 zihura n'uruva gusenya muri ibi bice, aho tugiye kwigaruka mu buryo burambuye. Ni inkuru zikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo.
ni amakuru agira ati imirwano yakomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko ingabo za leta ya FARDC zigabye ibitero cyangwa se igitero gikomeye mu gace ka Mushaki no mu nkengero zako mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ndetse no kuri iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2026 ihuriro rya FARDC cyangwa se ihuriro ry'ingabo za FCM23 ryatangaje ko iki gitero cyagabwe mu masaha ya kare y'igitondo kigamije uduce dutuwe n'abaturage benshi muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rivuga ko Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hongeye kugaragara ibitero byahitanye bamwe mu basirikare bakomeye. Iki gitero cyateje igihombo gikomeye mu baturage b'abasivile harimo abahasize ubuzima ndetse n'imitungo myinshi yangiritse. Umuvugizi ku ruhande rwa FCM23 Lawrence Kanyuka yavuze ko iki gitero cyatangiye saa 11:15 za mu gitondo aho ingabo za leta ya Kinshasa zarashe ibisasu byinshi mu buryo butandukanye cyangwa se mu buryo butarobanura bikagwa mu duce dutuwe cyane. Nyamara FARDC Patrick Muyaya yahakanye ayo makuru. Ni nyuma y'uko yagize ati ingabo za leta zarashe, ubwo ni ku ruhande rwa M23 ndi kuvuga Lawrence Kanyuka, ati ingabo za leta zarashe ibisasu byinshi mu buryo butarobanura ku baturage batuye Mushaki no mu nkengero zaho. Ibitero byakorewe abaturage b'inzirakarengane bigahitana benshi mu basivile ndetse bikanasenya amazu menshi. Agace ka Mushaki ni kamwe mu duce dufite akamaro kanini muri teritwari ya Masisi kuko kari ku muhanda uhuza uduce twinshi two muri Kivu y'Amajyaruguru. Mu mujyi wa Goma Mushaki iherereye nko ku birometero 30 uvuye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu itangazo mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12/2023 ingabo za FARDC ndetse n'ingabo z'umutwe wa M23 izi ngabo zari zigaruriye agace ka nyuma yo kwirukana ingabo za leta ya Kongo, iz'u Burundi ndetse n'ibindi bice n'indi mitwe yitwaje intwari ishyigikiye leta. Kuva icyo gihe rero Mushaki yakomeje kuba igicumbi gikomeye cy'uyu mutwe, bituma iba imwe mu ntego z'ingenzi ibitero bya FARDC nabo bafatanyije bari bafite kwigarura kano gace ka Mushaki, none babigezeho bari kubyina intsinzi. Icyo ngusaba rero ni ugukanda like ndetse ukatwereka ko turi kumwe, ukanda share mu nshuti zawe. N'iby'agaciro bivugwa ko ufite Mushaki aba afite amahirwe menshi yo kugenzura imihanda igana Masisi ndetse niyerekeza mu mujyi wa Goma, ari nayo mpamvu aka gace gakomeje kuberamo imirwano ikomeye mu bihe bitandukanye. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko kuri uyu munsi nyine mu gitondo ingabo za leta ya Kongo zanagabye ikindi gitero gikomeye mu mihana wo muri Gakenke uherereye muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Yavuze ko iki gitero cyibasiye uduce tutuwe cyane, anashinja leta ya Kinshasa kugerageza kugirira nabi abaturage b'Abanyamurenge batuye muri uwo muhana. Ati ibikorwa nk'ibi bigaragaza umugambi ugamije kwibasira abaturage b'Abanyamurenge batuye muri utwo duce twa Minembwe cyangwa se Minembwe. Ibi bitero byaje bikurikira ikindi cyagabwe tariki ya 6 z'ukwa gatatu 2026 aho ingabo za RDC zashoje cyangwa se zakoresheje indege zitagira abapilote zizwi nka drone mu gace ka Kibanda Magobo muri teritwari ya Warungu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kigahitana abayobozi bakomeye. FCM23 yatangaje ko icyo gitero cyahitanye abantu 8, abandi 12 barakomereka bikomeye. Ihuriro rya FCM23 rivuga ko rikomeje gushishikariza impande zihanganye kubahiriza ubuzima bw'abaturage bw'abasivile, rikemeza ko rizakomeza guharanira kubarinda mu gihe imirwano ikomeje. Ku rundi ruhande imirwano
imirwano mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kugaragara impungenge zikomeye ku buzima bw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje kwiyongera, aho imirwano imaze imyaka myinshi ihitana ubuzima bw'abaturage benshi igasiga abandi barenga miliyoni nyinshi baravuye mu byabo. Iyi mirwano ikomeje kuba imwe mu ntandaro cyangwa se mu ntambara ikomeye kandi ziri mu zateje ibibazo bikomeye ku mutaka cyangwa se mu mutekano w'akarere muri rusange. Ni nyuma y'uko M23 abasirikare bayo bafashwe na leta, amakuru atugeraho yemeza ko bamwe na bamwe bamaze kubambwa abandi bakatirwa igihano cy'urupfu ku bwinshi. Ibi rero biteje umwuka mubi hagati y'impande zombi, aho isi n'amahanga batangiye guhaguruka bavuga ko ibi bishobora kuzazana umwuka mubi ushobora no guteza ibibazo bikomeye, ndetse bikagaragara ko intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ngubu imirwano igiye gufata indi ntera nyuma y'uko ibitero bikomeye byibasiye Mushaki. Ibi bibaye mu gihe intambara n'ubundi ikomeje kugaragara, ibihugu mpuzamahanga byo bigasaba impande zombi gukomeza kurwana urugamba, ndetse bagasaba impande zombi kuba bahagarika imirwano bakinjira inzira y'ibiganiro. Gusa ku ruhande rw'umutwe wa M23 ikijyanye n'ibiganiro ntibagikozwa, dore ko bavuga ko ibyo biganiro bitabareba. Ibihugu bya EAC rero bizajya bitanga imisanzu yo guhuza impande zombi nk'uko bivugwa, nubwo M23 itangaza ko ibyo rwose nta kintu na kimwe biyirebaho, ndetse yewe nta n'ikintu na kimwe yiteguye gukora kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke bigizemo uruhare, kuko itangaza ko ibitero bikomeje kugabwa muri Mushaki bikorwa n'ingabo za FARDC, ndetse ngo ariyo gashoza ntambara yagakwiye guhagarika ino mirwano mbere y'uko M23 yihagarika binyuze muri Oscar Barinda. Yatanze ubutumwa bukomeye ati twebwe nta mpamvu n'imwe tubona yo guhagarika ino mirwano, ahubwo impande zihanganye cyane cyane uruhande rwa leta nibo bagomba guhagarika iyi mirwano mu by'ukuri. Ese bizagenda gute? Cyane ko imirwano n'ubundi ikomeje gufata indi ntera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Benshi bati rero ibintu bishobora kurushaho kuba bibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko n'undi mirwano ikomeje gufata indi ntera, abaturage bagakomeza guhunga ubutitsa. Ese haraza gufatwa iki kugira ngo umutekano bize kugenda neza? Dore ko muri aka kanya uko imirwano ikomeje kugenda igaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, benshi babona ko bibangamira ubuzima bw'abanyekongo, kugeza ubwo impande zombi zamaze gufata iya mbere zemeranya guhagarika iyi mirwano mu buryo bunyuze mu mategeko, ndetse isi n'amahanga bagenda batangaza ko biteguye guha icyo twakwita gasopo impande zombi zikomeje guhurira muri iyi mirwano. Ese bizagenda bite kugira ngo umutekano bigaruke? Ibyo byose nibyo buri umwe wese ukurikiranira hafi iby'urugamba ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ategereje kumenya muri rusange. Ndabashimiye, tuze gukurikirana mu kanya ibikomeje kugenda bivugwa, ndetse n'inzira byanyuzwamo kugira ngo amahoro n'umutekano byongere bigaruke, cyane ko n'ubundi mu burasirazuba bwa Kongo intambara ikomeje kugenda igaragara. Ndagushimiye, tuze kubana mu makuru ya mukanya tugaruka n'ubundi ku bikomeje kugenda bivugwa ku butaka bwa Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi dukomeje kugenda dutangaza, ndetse benshi bakomeza kugenda n'undi babivuga bati imirwano igihe kirageze ngo ihagarare bayoboke inzira y'ibiganiro. Ese urabona ko iyi nzira y'ibiganiro ishoboka cyangwa? Ibyo byose bitwandikiye muri komenti utubwire uko ubibona, ndetse n'abandi uko babibona. Ndagushimiye, Nyagasani akomeze abane nawe, Imana ikomeze duhane umugisha. Ubwo turasubira mu minota iri imbere tugaruka n'ubundi ku biganiro bikomeje kugenda bivugwa, cyane cyane ku butaka bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.